Naimbag nga panagdangdang nga kakabsat, sakbay nga rod iti drama, intay man i-shout out ni Austin Taguba kani Butirog Turoge. Salamat kakabsat tingkay panang subsubaybay karag iti na duma-duma a drama mi. Inapalabas, dimteng ni Dolores manipod syudad. Namuan na tinapasama kini Rhodora agayim na, ket kastaunay tiliday na, aging gaan nagkapsot. Intulod da Edmar daytoy iti balayda, ngem saan a pinanawan ti baro. Iti met pagbaludan, pinatgan dagiti pulis tikid daw ni Don Marcos, takayat na makasarita ni Charlie, ngem nalimitadwan ti panagsarita da. Namuan met nila kay Sabas kini Hepe ti kaaddan ni Dolores, idi simmarungkar ti lakay iti police station. Nagpakada nga rod adagos kini Hepe, kat nagturong iti Purok Berde. Itagagayem, adtuin tituloy ti nobela tayo anapauluan. Rhodora! Jak ni Tata Sabas balasang ko. Maragsakan ang makakita ka. Tata Sabas. Wen, siya tigayem ni Rhodora ijibantay. Nasa una kan ni Sir Edmar kanya, Tata. Sikat ni madama pagsarsaritaan mi. Sagbay adimtang ka. Kanayon na kaidi asaritaan ni Rhodora kanya. Asika kanaw ti kapatgan agayem na. Naibaga na dayta, Tata. Wen balasang kaw. Ket no kas kaila kano agkabsat adwa. Pudno dayta, Tata. Nasakit kanyak ti kastoy anapagteng na. Naliday ni Rhodora. Tinapodno na, apalan na kaunay. Gaputa kayat na kumamet ti agadalakas ka. Ngem saan mabalin. Lupay kasta, maragsakan gaputa agadadalkan. Ket no nagbaligi ka kanon, nagbaligi metan. Piman mati kayam ko. Piman mat. Nakapulpulapol mi ni Rhodora itinabayagmat at sinpo. Iswa naadal kaw ti kababalin na. Nasingpet na balasang. Man nakaawat. Ken manang ipatag. Pudno dayta, Tata. Hanggang masyan kami nga gasawa ken kuana. Daputan no pa'y umis-isam ang makisarsarita kada kamay. Madlaw analiday. Kat no damagan may ti makagapaw. Agsangitan. Anya? Damdamagan na nga apay akastoy tinapasamakan kwa na. No apay ana ipalubos ana idadanas. Ken pinatay da. Piman mati kayam ko. Iswa kanayon latta ti panang bagbagami kan kwa na. Takayat na pa iti agibalas. Ngam binagbagaan may. Iso nga ita. Watsyak nga dan ije nagkay sa abiyag. Gaputawan ti dakes anaramidan na. Kabayatan ti kaadda na dito'y rabaw ti daga. Iswasi ka balasang ko. Ikarigata maragpatan ti tarigagay mo iti biyag. Tata Sabas. Gaputa ay suday ta ti may sa aragsak ni Rhodora. Abaligi na. No makalpas ka iti panagadalmaw. Maragsakan ni Rhodora. Tanoan niya ti baligay. Baligi na matan. O Tata. Agbaligi ah. Ikarikan ko na dayta.
Aramidak amin para kan kuana. Nay, apay lakay. Itala sumangpet ka. Anya ti inararamin mo ijay ilay. Nagpasyarak ije police station. Ket naamwak ke ni Hepe ti kaadan ni Dolores agayem ni Rhodora. Iso hanapan ko sinarungkaran ije porok birthday. Dolores? Tay imbaga ni Rhodora agayem na. Wen. Ay, kastao na asang sangit ni Dolores. Tadi nanamnamaan tinapagtag ni Rhodora. Ay, piman mo't. Kaya't kula makita ni Dolores agayem ni Rhodora. Iswa na panak ije porok birthday. Pada na matlaeng anapintas. Aya. Agladladingait ang binagbagaa. Ay, uray asino mo't Talaga nga agladingit. Huwan Iswa ni Dolores sangit asangit. Limlimtag dagiti matana. Ay, nabang-aran pa'y tirik na anagtikos. Nagsakit ti ulok. Nakadok man ang tinaginong idirami. Iso na sakit ti ulok kita. Nabang-aran na anagtikos. Inaksagay sayan ti buok ko iti sango ti serving. Adik, saan ko arupa ti makitkitak iti sarming? Rupa ni Rhodora? Adaywan nak jablo ka! Adaywan nak! Nangyagak iti sopas mo, Dolores. Siya kung tinangyag. Adar aramidan ni nanang mo iti kusina. Agyamanak, Sir Edmar. Mabalin ka di nga Edmar, kunamlatan kanyak. Ikatam ti hawag mo, aser. Anya? Diyak kayat nga awagan nak iti, sir. Edmar kunamlatan. Edmar. Ala? Kanamon da ito'y sopas mo. Agyamanak, Edmar. Nakababainan kan ka. Nataktakan gapo kanyak. Saan kan anak kasubli iti police station? Sana parikot dayta. Asikaswan ka. Gapo ta amok aday ta ti kayat ni Rhodora. Malagip ko ti kanayon nga ibagana idi kanyak. Ay. Isumot lagaya makas di ti bagbagana. Nga anya? Asaan kanto ka no abay bayan? Nang runa inton awanton. Anya? Wan. Kasta timbagbaga na idi. Iso nga la. Kanam da ito'y sopas mo. Agsopas ka. Tapno mapudutan ti rosok mo. Agyamanak. Amom ka di. Nuumay dito ni Rhodora. Kasta sopas tilutuwa kapag sangwan mi. Kumusta ang tireknam, Dolores? Mayaten. Agyamanak ka ha. Sige. Mabalin mo ti agsubli ijay ili. Pasensyakan kanyak ha. Nataktak ka. O sige. Agsubliak pa nga ro DJ Ili. Ngam agsubliak tumitlaang ditoy. Basta timakunak. Saan ka nga glidliday? Tani Rhodora. Napanan iti pa kay karyan na. Edmar. Wen Dolores. Isungaklonin tayo dayta.
Kastoy latan ti taray ti biyag ko. Ti agin inom iti arak. Bilibak at talaga kan ka, Paula. Sigamanan! Anya ti kasapulang kanyak! Ayop ka! Patayin na kon! Patayin na kon! Rhodora, adak dito'y tanang mo. Diyak ni namnama. Akas to'y timasang padak. Agpakita ka kanyak. Kaya't ka makita. Sigod nga agpakpakita ka kanyak, Rhodora. Isang agpakita ka. Saor ka. Kaya't ka makita. Nunam na mabutingakan ka. Saan? Gaputagayam ka. Rhodora! Nangagkuti ikis mo. Isungain mayak adagos ditoy. Nanalumin. Unay kan aya basang. Kaya't ko nga agpakita ni Rhodora kanyak. Aya. Urayak ni Rhodora, Nana. Panawan naklatan ditoy. Anya. Urayak nga agpakita kanyak. Saanen nga agpakita kan ka, basang. Umay ka. Mapanta di tabalay na. Umay ka, basang. Ituloy tati agsarsarita di tabalay na. Adda kanyak ti susi. Awan ti sabali apakakitkitaan tayo ita kani Rhodora. No di day taladawan na ngayon display na. Dito'y salas na, Dolores. Nana. Kunana idi. Ako kwak kanon day taaladawan na. Nagparetrato kami iti atalo kada Edmar ije parke. Kat idinapan ko inala tiladawan mi. Saan na nagbalin tiladawan na? Tilaladawan mi kan Edmar tinagbalin. Ha? Gaputa tiladawan na. Kat kaslaan niniwan laang anang isit. Tagayam. Maisan akararwa. Anya? Impakitak itikan ko na tiladawan mi. Ngamti ko na. Saan ka no atablan ti kamera? Sagkat katawa. Ha? Anyan ni Rhodora? Makaisa makamakangag iti dayta. Ado akalukwan na nana. Kanayo nak idi ang makiktot. Takalaat nga agparang kanyak. Diyak masiputan tiya asidig na. Kat inton agpakadan. Kalaat-latan nga agpukaw. Nagpartak anak adayo. Isong agsidawak. Kat ita. Maawatak aminan. Tamay sagayam itin akararwa. Nupay kasta, impakita na latta ti kinapatag ti panagayam yo. Kat saan na ka pinanawan? Da kayo latta ti agkuy-kuyog. Uwan nga rod, nana. Isuan na sakit, tinakam ko. Taapay adiman la nagpakada kanya. Sakbay apim manaw. Ala, uray kasta ti inaramid na. Saan ko mga agsakit tinakam mo? Diyak ka
Kabaulahan, nana. Diyak kabaulahan. Ama pukaw ni Rhodora. Agsangit ka manan. Diyak malapdan, nana. Nasakit, tinakam ko. Itinapagtang na. Akal na ito'y balay ni Don Marcos dito'y dagak. Paasid akayo ti inaramat da. Tila bubong na ti galba. Ano ti kayo anapukan iti masakupak. Kaya't nasawan. Agraman dagiti kayo ket kukwak. Hangam bayak day taabalay. Saan ko arak-rakan? Sayang may. Total ket adamot la dito'y dagak. Baybaya akon Tawan tumot lang ti agnaad. Da kamin tulatan ka ni Dora. Dagito'y aladawan na nalumin. Kitaon nyo. Nana, kitaak man. Ni, wan nga paiso. Pudno ti imbagam. Dagiti ladawan nyo ka ni Edmar kat mayat matiala na. Ngamapay da ito'y talo kayo ako nam. Taan niniwan mo ten anangisit da ito'y maikatlo kada kayaw. Ni Rhodora day tanana. Saan ka no at tinablan ti kamera? Akas iti kunana. Dua aladawan na ti kastoy. Day ti Jowet yo, kan day ti talo kayo. Kunana ajak ka no ipakpakita ka ni Edmar. Iso ajak maten impakita kan kuana. Tamo ka mabain ni Rhodora. Ay, No pa'y kasta. Idulin ko latta dagito'y aladawan. Ngamin, jak kayat amapukaw. uuhan. Idulin mo latta, Dolores. Rhodora. Addaak dito'y paggugustom apapanan dito'y likod ti simbahan. Nukasta nga umay tayo dito'y ili a makimisa. Kinunami di. Atunggal makita mi daytoy adiso. Malaglagip da ka. Rhodora. Nasakit. Tinakam ko iti ipapanaw mo. Kasla jak kabalan. Jak kabalan, Rhodora. Edmar. Rhodora. Atuya. Saan ka, apanawan? Rhodora. Anya ti mapasamak iti dayta gundaway. Shoutout manan kini Austin Taguba, kini Butero Turugi, salamat din kay Nobela tayo panantartarapay, anapaulwan. kadagiti na dumaduma at ramami. Rhodora.